মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত দুই দেশৰ BSF BGBৰ মাজত প্ৰীতি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা। মানকাছাৰৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী সাহাপাৰা BSF কেম্পৰ কাইটিয়া টাৰৰ লগতে থকা ঠাকুৰানবাৰীত ভাৰতৰ BSF আৰু বাংলাদেশৰ BGBৰ মাজত এক প্ৰীতি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত BSFে অন্য দেশৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলি সীমান্তৰ অপৰাধ দমনৰ বাবে মাইত্ৰী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে। এই মাইত্ৰী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মানকাছাৰৰ ঠাকুৰানবাৰীত দুই দেশৰ BSF আৰু BGBৰ মাজত প্ৰীতি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সীমান্তত অপৰাধ দমনৰ ক্ষেত্ৰত উভয় দেশৰ অত্যন্ত প্ৰহৰী হিচাপে কৰ্মৰত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনী অৰ্থাৎ BSF আৰু বাংলাদেশ গাৰ্ড বৰ্ডাৰ অৰ্থাৎ BGBয়ে প্ৰীতি ভলীবল প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰে। মানকাছাৰৰ সাহাপাৰা BSF কেম্প এলেকাত থকা 23 নম্বৰ গেটেৰে বাংলাদেশৰ জামালপুৰ 35 নং বেটেলিয়ান BGB বাহিনী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি 45 নং বেটেলিয়ান BSFৰ মাজত এই প্ৰীতি ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বৰষুণ হোৱাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা স্থগিত কৰা হয়। লক্ষণীয় যে সীমান্তত যাতে সকলো প্ৰকাৰৰ অপৰাধ দমনৰ ক্ষেত্ৰত উভয় দেশৰ অত্যন্ত প্ৰহৰী হিচাপে কাম কৰা BSF আৰু BGBয়ে অধিক উৎসাহেৰে কাম আৰু দেশ সুৰক্ষাত উভয় দেশৰ সুৰক্ষা বাহিনীৰ অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ আহ্বান জনাই ভাৰতৰ 45 নং বেটেলিয়ান BSFৰ কামান CK उपाध्याय। बॉर्डर गार्ड हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये पीरियडिकली हम समय समय पे करते रहते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। इसके तहत दोनों देशों के बीच में आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में मदद कर सके, एक दूसरे को में नज़दीकियाँ बढ़ सके ताकि हम बॉर्डर पे कॉमन वे में क्राइम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए इस तरह के आयोजन का किया जाता है बीच बीच में। जी बारिश इन मौके पर बारिश हो गई, लेकिन हमने सारा कुछ कल्चरल प्रोग्राम और गेम का आयोजन उस वजह से कैंसिल करना पड़ा। वो पार्ट एंड पार्सल है। मेन तो गेम था, बट ये हुआ जब मिलते हैं तो इस तरह का एक दूसरे से परंपरागत रूप से चलने वाली सारी चीज़ें हैं। ये तो मतलब साथ में चलने वाली चीज़ें, बस इतना मैं बोलूँगा। आगे भी होगा सर? आगे भी होगा और ये हमारा रेगुलर फीचर है। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है या पीछे भी हुआ था जब हम बांग्लादेश में जाके खेले थे। बांग्लादेश की टीम और भी दूसरे जगहों पर भी होता है। हर बटालियन के क्षेत्र में ही किया जाता है ताकि एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बने रहे और बॉर्डर पर क्राइम कंट्रोल करने में हम एक दूसरे की आपसी समझबूझ बढ़ा सके, इसके लिए किया जाए। मानकाछाৰৰ পৰা ৰিজাউল ইছলাম ৰিপোৰ্ট न्यूज़ 365 অসম।